Yamwa kwaba de Adom TV Kasee so na nwumre nsem ahodo asia braso so nwumre ye de ni nyina ebramo so wahunu ne date no wahunu bi da wunhia bi de ne so otimi no wahia bia na se nyame na woda na se na nsem so ayede ba de ani obede edoso pa na ne obetie wo Kasee mu bi ene se Ghana kane yamampani John Ejekonkofo ne mpanifo twetworo yamampani abede akire ka ho no won mo so kwa akosensan krata kane South Africa mampani Nelson Mandela ni wono ehubi aka eye ndapon edunai na chese Christmas na mu ene ye wona sai na hunsam esitie ne day so said the date no etie eye 11th December 2013 no ede na ye hu free mu ana bibi wo mu a wo se yesua ni nyina no ye beje nchemo de afrim panifo ahodo enchen ede aba When some from Monsono and Crabby, I was Fido, one more honoma, one honam no euro, a dear Nadeba, Nadian so any a diabua womo, Yadimunchimo, a bebramo. Way and some Afrobi, and I a day Abrams, Adom TV, Kasee, Yadiago can see Babas, answer from Dance, Yamaka, Nafa Yakosha, any dear Monsam, Nina, and Rani and Sikoso, not Yam Fam Ramo, meeting a dear Fia Manqua, Tamaklu. Yamwa kwaba de mo eba Adom TV Kasee na enwumre nsem ahodo ayensa so na braso say ye de nyina ebramo midin e de afia mankwa tamaklo na channel so Adom TV Kasee obenya bia hwe wa Adom TV tu boko hono ma nsem nyina ebu ho adomonline.com e ho nyina wo ho yenya bre na yenhwe se de nsem no emunchiremu etie Kane Ghana mampani John Ejekonkofo Wadi ato ebibra mai empanifo nyina anim se womo parties ahodo a womo no wontumu nemu womo hwe se womo nyina abakonkodene e de aboa mo mai atumi akwanumu enkasa mu nso no se Kane Nelson Mandela South Africa womo mampani ne ne mapa no aboye no ebibra mai empanifo nso nhwe na wono mo ensua sebeye enchirima no so ba wo mbenya bie ato aso South Africa mampanyi dada yera Nelson Mandela wo twede mponyankrompon basayi Adom no eto ensa efre no nti ene enkramantam aso eyade a empanifo etimi aye amamre ne amane a wona wo mo nso epeso mo kansempa ede efa wo panyi hu no wo mo nso eka ede afo ho a afeso kra no wo mo bie the book of condolence ede ato ha wo bia kwa na ono nso akosan ne din bi ewo muo enkane wo mampanyi ede mo manyi yewura odi awuo John Ejekonkofo sexy eyes gentle giant wono nso ekopie mu ehobi ya wono nso echese wo hwe wo panyi Nelson Mandela wabebo bra papa eye ya ne bra wo boye no se ne emebunu ehwe so na wo mo so ediso a ekoman ebetimi ayedede na afa ne ntoma panso efra oman mu chief imam Sheikh Dr. Osman Nuhu Shaributu wono nso ekopie mu ewodwumadie no asibia wono nso ekasa ye edefa wo panyi Nelson Mandela ho wo kire se wo panyi de na owo etuho ache honhom pa afi so timi eka nipa bom sebo ba ko mu ade a wa ma amanyosem eni di ne tirim enu nti wetimi ebo obra pa ende ewiase amansan nyina empanifo ekoto esore no ya wo mo chese ne bra obebo ye ne die na eso enipa sa obi anso ebetimi abosa abra pa no ebie English abrochime mu omo nansini ya wo man mu Peter Jones wono nso ekopie mu ewodwumade no ase ebi sanso ena Iran aban no na namsini wo ha wono nso ekopie mu ewodwumade no ase ebia empanifo akukudam na ena wo mode omani monyam ekota adwumade no achi ebi Omampanyi abedi eche yewura pa Kasee emisa ata ofa pk wono nso ekopie mu ewodwumade no ase ebia wo kire se yewura Nelson Mandela ebra wo bebo ye ne de na eso ni papa no wo abotre nso ewo twen honhom ewonimu a sane enne empanifo ahodo ya wo moda aman ahodo ni nyina no no wo mo so enya wo twen honhom na sa asuhunu na bi no manam so no mo de adi dwumade a ene nkansakraye ebetimi abawiase mansan ema emponi ye mmofra afi na ye bewo wo mo no wo mo nso etimi abeto edin bi a etisese ye na nanamo ene ne suban pa obeda na di no wo mo nso etimi etiatia so ebi. It's an inspiration. It can only excite and lead us on. Leaders of Africa from Kwame Nkrumah and the cohort then and now
are all working towards an African Union. Ogusaya Adom TV Kasee ya toso na ya de akonsam foforo mu a Upper West Region ho ena nwumere Kasee ya de ekọ na pomdim mu nsam bia yense ka kyeremu a enkura bi ewon potamu ho no mu a obi ntumi nhunu senso hye ena ye hwe gu omho ana bibisa bia wo hwa saa na behunu no nanso nkoda ne te wono mu a won wedie no eno ane se ewro saa na de ekro am won manim ne won sa ho wona ho no wachiri bibia aye de wo ho Adom Kasee tin saa nsemwe no ye bepuni ho kɔ ho ene enkura yi ne se de mpanifo a wo mo hwe wo mo no wo mo ye adwuma no fa ewo mu se de wo ba behwe no emu odene de nanso mia oni ne hwe bibia na wo mo abi na ya bobɔ nsemi nkaya ye de ba Yako etifido atoye mantemu adokotafo ya omo ewo ho wo mu kyesese de wo mu ankasa ensem no kra age wo mu nsem ni nyina enisan ya enuafo miensan bia wo mu yade ya abeso wo mu eso na adokotafo aboho modin bia konkodene senko mbetimi aso ano ede ama wo mu enso enya de a wo mu hunu yade no ano so ewo baabia na se wokopie mu ewo kunchen ya eno ewo jirapa mensin no emu a yade a enuafo miensan bi wo mu honam no sene asi aye no ehunam nankasa ewo ho a na enu ankasa epurugu ya enu ankasa timi wo gase na ebubu ya wo honam no aye se denchem ehunam enu nti se ebase ebubu sa na ato wo mo ahohene ya wo mo kyese ahohene ne basa ne de na ewo se wo mo timi hwie nsuo egu wo mo ho saa ansana wo mantimi enya ahoto kakra no matimi atenase na omokotodwa anim ne sene esi epompono na ewo barre ni ntina ma nante eho ayeden ede ama wo mu asese de poma na wo mu ekita wo mu de enante na eno na wo mu na na fostina ladi wo kire se na nka wo mu hwe se nko mu de bibidro ebetimi asamofra no eyade nanso oma yeso apema akoye se buachi bidin a wo mo pema enkosiaga eno enenam so mo de kodan doctor so echese yade we de yade na ehu ade ahunu ye enipa dasane nyese bia yibook mu ni pemili akotwade aba experiment fido na sansem we ekoso ntie bia wo mo abi abetimi de aboa wo mo yarehwemu sikasemu num ni ade na se wo de aba na yetimi de akwakoboa wo mo yebeto so na yakonsam foforo emo akas ye nafua edu na se bronya na mu ene yewo ya yekodi bronya num ni ade na Adom TV Kasee betumi akasi studio chirom se ne mia wodo bi ho a obefa ho a won medi dwa kire sa de ton de ayekomsa ene traffic nso aba peso pa ti abese ehunu se de bronya no ne die omanfo besi adi no ede afa ya kokkomantama hoduro no mu bi ya yekọ na ye ne wo mo akwakodi enkomo ahwe se de bronya yi onso ebedi no afa so ode nkokọ na bewia na mponchi ni nwan ene besu ede no yenko eye ahoma no so ochiamen amu akoda kwa ahoma no so ye ne ni nkomo ochiam wote yenka ye mo akwaba enjo so many abia yo na bronya no umpota mu se no mu edi no afa meda tene ma eti fo mu ti Adom TV na nso ajo atwe mante mu di no kwenya me ne mi amafo eni upgrade den a sabri wono mo eboabo ho se betwen bronya aka ne fo adu 9 ne okan no na sosia kakra pa ne sa fast na ya bato afe ne sanchi na manipa bebre eni eye bronya no so nanso afidie esia ne se enya bato ni bidodo no a na wona ni upgrade a wo kwa ko nim se afa se de no mo hu bronya no so ye a afidie bronya no wona mo betipa ewie metisi prom me ko market strategy akesi mu ko hwe o manfo se de wono aho kwasitie no kwa se wo hye bi nim na no mo di nkomo a wono masema no wono mo eka no se sisi ade eye se niema na ne bo edin ka kwasika wono abo ano so wono de beto niema ejibronya no na mo ba bi ja so na sika no enso nipa dodo amene wono kasa ye se be ye so oha emu be ye edusia de wono mo nyina wo ni da so so ko se afibronya ne ye efisa fase wono mo ndi bato nti afidi omo tipa mene wono mo wono ton niema bi nso exercise wono mo asema na wono eka ne se niema mo akofa ba no enhyada enko aden nti wono mo se so bi aba no no bobo no kire wona wono se ne bo edi enso ne dollar no hwiria na ehwiri ejasi bi ato form ma si bi aka ateche nti ko fa niema na de papa edi and that's the one ya woni se obetumi aton so omanfo mo ba beto ade ne ba omobobo na enya ade a wonom eto na ni nyina etwi no ye beka bomu a nipa nim edi adanse se afibro nya no de
omo aye krado se bono mbedi sika na ho odin kakwa enti bo ne di oba atoye mante mu aprobo aye na me boye aye de tue ne chiefo ani mu Adom Kasee boso no e kire se bronya no e ya dia ye e wa atoye mante tisu ene sekani takwadi maka seka aprobo aye na me boye Ochame ene mo hono traffic ni ho hu se de nkran ha ye hunu no traffic no die no kwani nyame anim ni ene se ope baby a obetu kwan akwa obesu a esiane traffic nti afata kwa de ka ho esiane oye na eba ni nipa no adoso e na afa ye ne akwan ne nso kwa koye kwan bi eja ba ko mienu bi enheda no so nti baby a ma omanfo de woni ni tre eye market circle ni na no abape so se dia ne nti e de omo face mo betu omo salabe enti traffic ni de ewom kane no nanka obi ntumi entina ka mu ndi be yesma enum wana sensia e be ofie kuma eko market circle na se ofie kwesimintim eko market circle enso ne ofie kwesimintim ana se fie kuma eko market circle na wote taxi ana se trotso mu a betimi di sma eduonu e de ko sma eduonu num ansa na woduo the traffic ne de ayade apeja ahobo so kwa esan betum eno so be ma traffic no apeja ntimi a ye hwe efi pepon January e de besim pempen so ya sakara be ene edomo akasa dos wo si fike mu kura no a wonnam market second party mu no se wo de wo hu twini pe ni ene onam kura na so kan bi ayare ba ye bi na ka esan ba de kan ye be kan na so anyone die nso ne mum traffic ne de mini abia apeja pa ewo atemanti bitu ne takwale Ochame ene nyume ye mfa hunsi ye dase ebia na bibi bebe kire wo chena ye besa hwe de bekone ye no wadi nkomo Ochame amuakon dakwa ena yekote ne nkafre atoye mantemu ede bre ye no na ye behwa kwapu mantemu na maxo kuda konso ede enkra efi wodi abre ye sade enkran ha traffic no ni ade edi ehini na ja atoye mantemu nso ye nyeja wo mo no sai na apu mantemu etie enkran ha no sori anopa na hu se weda mu asesa kakra sa na apu mantemu tie denya maxo kuda kwa ni bedi nkomo na fe yakọ bunu na afumantemu so na yakọ akohwe de ekoso ewo ho uguso aya wo Adom TV Kasee channel so na eko Adom TV tube ubenya bi ahwe na watie nso ho max okuda ko abeka yensa yemo ajo yo na epoemantemu che se de bronya suno ache won me won potemu ho yo si akabe se nefo be itu binu asitumi ana se ka se na ochu ye pepe na bronya aso na said ye tie ewo we asi ana Ghana afana bebi anu bo fu e mate wa tite ya inframa airport se bronya bozumbe no emu ana ye wi bese na otwini e na openisha tisi ye asi mi ye kusuku ku tite so ofofobia ebe se ye twemo ko mafia bankran ya bona ye nyumre kaka na no paka ka tu se bonesi fa inframa so ayade a ebu ye na uko maybe to say community put them more there. I want the Oklahoma Yakran from Manalo as also an airport 80 minutes. Now, one of the year, people say, what you will read you say yes. Open and from an airway. Among 130 fire and papa. You have more than airport a year just attitude for him is not to tom lifty any more fractal yet. Now, if you understand, say, financial engineer. Omo moton to left side de kan ni omo che so ti ama fata tie to left side ana se left side wo mu di twa ma no so be hu be ma kwa no na no aye se ko aso ba wakale ni na se se ade ope etini abakọ mu pa na in 20 say December mu aya wo mu se ye friend at the way na mu aye ne ho a eba se se ade yen se dan go bi ye na mo no people want to say that you would say, after 3 or ever, Kakra. I would do the one to the Pika Kayano. You say, I'm out for and I'm boom Kakra, and then any other ladies got that would be answered. You would say, it's for boom Kakra. And by any other talk, what you to kill from one of you. It's your mom, Tom Frank, at the end in Papua, at the end of the but you are out for back home, everything with a man. And a pass almost get here. I didn't understand I'm content them. Zona ese sister diana so de buka akadubu tasnito na afoka different in shop esiwa abele ya tiki bana se tiki ko ni para ya tiki ko anopei de wa pro ko 30
Kumasi titu baby I far car Kufodia aka Kufodia Kumasi titu baby ni ade bia okote bia opa bia car dia bank ani Kumasi no udu ho no bia se cars na eso se kakaka ebu wa ubetina no be 20-15 minutes ebi akwa 30 minutes na America Maxwell Yo Maxwell yen hwe we wo kan abo no asem ho de ne yi ni ti o pa na lorry no no ne ade no say ne city enkwanhia MTTD de anhwehwe na omo ye de asi nkwanhia no kwan say dem di ka e no call lorry stations na ayade a movement e force ana amanfo kwan kofo diga ne mpafo kwenti aya na ka hwan de kakra wo enje e bia na road for road situation na award edema transport union thing na wo mu fa akwanya ne so ekwo na wa fon koko ana so omo ka wo mu ejuma wo so wuti afi ayeko project mu eni kwara me fa so obi nyamente fota mo futo nya say you walk in for the any omone draw appoint mu kitahudie no be saboso me miensa na engineer na mti chupeni po won kan ora wonto gboge aha ono do ba tipia ti ni puto no na kazo ti mo enye ma Maxwell ya beda wase ya mese nchiremu ne de odi amayenda de yada se yamani boni Maxwell kudako ya otonkra di free apoe mantem obra yenso ene yekote ne nkan ye beka obono na afu mantem nso na yakohwe de ho nso eho no mo etie ebia na ho de bronya no ahyase kra mo mafriase edi bronya no a wo ho Gilbert wa homa no so ene ne ni nkomo be me ne mo akwaba boko na bi etise bronya yi fever na chemo na ya afio anom ne boko pie osia sesia da me wo sesia me wo sene east mo kata town district capital KJG ba sa me free suyan anopa no me bo apro kakra eko central market suyan central market ati mi sama fa ahokeka na ekoso ankasa manfo ka ze scan system no de but kakra amoso betimi amotima amabusuafo aba together omunya timi aba bi share busuan baako obi ahase a odidwa ye ba bedu ha ba awan 4:30 ne bo apo kakra e wo kejeti na sa ye ba bedu kejeti me gina okwa me danso eno so hwe honom omudwa so obi a move up and down odidwa o kire ye ha kejeti dakasia anipa omowo voter region krache omuyina abaha enti ochina ejana ahokeka na hafie nipa na ohweka akese 207 at the same time no ohweka yalo du nipa ayo no ya ba ti mu se ahoka yiye ba de ba ko odi mu hu we ho kaka yo mokwan ade de kwa na de omokapa Stefano Diomunya. Enti kejeji ni gina to say me mu se bronya no ama for hasia ahwo akeka because ochina kwa anya market date for Kasee ochina na ochina last market last market ba ochina na ochina last market ba ahwo keka na ha se le no wo ba be hu obeka se ochina na last market Hubert ankama yamfa hunsi henwumre so wachire de ekoso obono na afumantemu yeda se ebre semo so yehia bibibie ma yebeba wo nchen yamani boni Hubert ankama na yetie no efre obono na afumantemu no nansa na yebekọ amantam dunumu na yede ho amane bonso ebremo no yedi kan eko sirmenti fie edoye upper west region ekope asem ede bremo nsem ni nyina ne se nkwada miensa enuafo obi ntumi hunu se bia bibi no womadi o nipadua ne mu ena ewro wo mu nipadua na bibi etesa na yenkotie bekani ya wodina ni di sansam na chino abekenyansa epese ni di nkomoji nchiremu ba bia wote asem ni friye na wono so akoho beboa oni abema Osei mu akwaba yadase se nwumre watutu namru madru ha wo kwa de ewa na do hwere se na adi ne kwan mu a obedu ache miche kakra bibia ni nyankopon da wo mantima bedu nyame ase na obi bebusa se eye dai na wote nkwadai asem wote ne sai na wudu jira pa ho
ekohu se nkra no mo ho ahore na wo de abetu dwai betin kra ha na me yonko ene minua no ma mo film industry ni mbi ebo mama ne se nkwala bi city o upper east region baby nti omu hia moa na me susu me hwe me ho a me ni hwe nti sini adwuma me ye no ne moa betimi de aboa sa nkwala nti me fa me niema na me call upper east region a me ko hu ye no so na ne kre before no na eya ko ye bibi ti say afagodie bi na amanfo ka but me drew hon me say no kre ti e ma me teki ho dwuma na me fa to me ho say me so me moa kakra betimi de aboa me ni menua mo aye wo film industry ni kakra betimi de aboa eno na obi bebusa se enkora no mo awofo wo he omo nkwan de te omo awofo no de omo papa ewu but omo ma me de o ase but asetire mo odi pa ma like aduane kra ho asem kan de na ne ma ne miensa na ne bi edi kan wo ho enkwala no mo ye num but do di kan no ni yade ni bi miensa na mo hye fifi no ne wo bi do utwa to kra no so eni yade ni na omo se ade na de sa ade ne bae yade ne de yade wo mo maame ni nchiremu a ode maame ne se maame ni nchiremu ode maame ne se after 1 week ya wo ma na sa ade ne start develop here na basa se ye ba ohun won kra no radio ho se na netie I say after 1 week no omo honam ne sha se ye dendenden na papa na afi hwane just like that penino enkra miensa no first one no wanya say second one no nya say na third one nya say 15 years and the year the first no nya 15 to so mienu no so e ono wo 12 na the twa to no wo 9 ana omuti hosa omunko hospital munya treatment da maame panyina ohwe oboa om no oye like osempakani a ofin kran ha etu kwan say okwa nyankopon ase eno kuhia but okoye no waye do baby a okwa hospital kra say yen diagnose om kra doctors ne say abayfo ya de omo ye ho hwe enye nti say ya pon kra no na say abayfo ya ye nti adro bia ne ho ede be ma wo mo adro de ho ebitimi aye o mo adro me chese se sie no se o mo na adro bia so o mo na adro bia so o mo nya treatment diada na amomani afra na said no mo nante ne te no omani fry but yade na wo ho no amomo like secondary yare bebre aka ho bi ti say omo chronic cold na omani omontimi kata omani nti wadakra na negu so ba kokra de edu pointer na ni efra ketwa na gonde yo wo mfinfin edu pointer na ni efra omtimi sha atade omutimi sha atade but atade no kra no sha all the time o sa afọ sem 4 ya na etwi ne ho kra na jesa ayekuro ho ekura bam ayekuro ewo ho ya na ehwane na honam no foforo ba na asa awu bi na ehwane sa nti krom ho no omote no se na nkofo hu omofa krom ho no de maame no tonkosi but kosi na oton ye nto because obi ya feel say abefo aduane bi no waye nti ye nto ena maame no so no na ye afu kakra na ode boa o ne kunu no wuye na no ne omo nkra num ni na omo nkwala na ubisa na se no ebi abusuan na bibisa wo mu dada busuane de bibia enim but the little research amiama ye on internet no say yare na ho ede na de ba wo research genetic ade a ye de wo but enipa 6 million bia no ba ko pe enetimi pie free de nwanwa wo nkwala we de no mu say aye o mu bebre ato aso sa na eno ne ade a ahomete kakra nze say de na wugina wo mo na mu na waba Adom TV so wo betu dwa na ja wo maboa na ya tumi ahwe say ye benya sika bi de ade na wo pay free ye na hwefo ho de me pay free ahwefo ne like media houses organ nyina ne say omo beboa ama ya kan kwada ya se na afei so ya bomodin like I raise fans at the aboa wo na o ma setremu ati ugidi si yenya sika na ye o mo ho betimi ato ye ntimi nsaya de no kra bet ebetimi aye do point a o musu betimi akọ school no man to say enu no ma child
like almost a bit of a good future. I was shy you being here, see how saying. And no dear, me to make a maybe from every America a buy or pictures or internet to say the yen Emma or before almost scan samples said the coin. It's your no, and I rely on say, obey me a boy. I mean, like the way I basically treat you, and once and your mom pay be and there. Wabano so de said it be an Adom TV quetchery or more a bebanaye. Na some media houses and Osha will be in cheer senator. Media houses, I know they mean to make up because I'm quite a frack and quite a year no, and once 7 adding a crap because any idea ye pissy cabby say ye pay 200 million and that's solve problem. But warm forever into the idea I was say it's me creative be a bell hoda. Nasani ebenya account number bia ebi obi pay obi anya bi na yo person de tuma sese no yenya ho mrasem e wo se edi ho mrasem so obi pe bia e be de obi person obo a sese a na ye kan so the number bi kura to just sese a wo se esun ko amano ne fo no mutua sese a de mrasem wo ho nti ese ye famra me yesini ho adwuma eno na me ye ho adwuma ena mrasem wo ho ansana letimi ajo bisika because ntimi nkojo bisika wa bra internet en famra Adom TV ha bibia obi ani e de nko obi boto bibia obi abeso de bo bia famra Adom TV o say ye beda ase o ye adwuma nyame hira ye bom pa ye se obra wa bra na nye kwa na ye benya bie ye de aboa na wo hwe body na obi beka say say mfonyi bi ne ye nso ye ade e wo my Ghana mu ye da ase se wodi akire ye behwe na ye nso de be ye no. Okay, it's about 2 hours. So the basic bias, so never mama so if any feedback biya, every video near Sadia. Yeah, that's it. I mean, sure. Enti abrantia ya wonu adwedwe mo eye drapa ba to mpesua so wo srementifedo. Enkodamien sanse se bebi adru no bi beka ya critical. De otoso me nde nani no kura ye frɛ ne hu se de ne ye hwe wonfonyi ne so na areho nipa ya wo mo na omo wedie no rosa nti wo kakra bi abenya ketwa bi enso se de ye be de tomanimu a moboaye no momoaye nsa na ye mai yenye wono mo uguso aya wo sha Adom TV Kasee ebe free sa rahosem no mo na yakonsam foforo emu a mrohye bedwani ya wogina mu de mo manfo wo secondary abato mpesua so ebe bi atwam na nani abre pa se obitu MPP amanyoko no wono franka de ama wo mo papa wusu ankoma ene na wodi atudwa chem so ono de bribe de kana no kura no wofe onye bi da wo so amanyoni de na nya no woye na so wo yi sika pa de ama asa gene to abama me no de onye na mom adwuma no de se de yedidi ho no saa no oboa no akakra bi de obenya no wo hunu no se eyeboa mu ade nti wono de bribe de onye bi da embrase bedwani ya wono gina mu ede mamanfo e wo secondary abato mpeso aso ono akro ya emre bi atwamu Ojiran April Frank Atufo edibia ewo NPP amanyoko no emo woni monyamfo papa usu ankoma nasem na meken ene wono wakasa edi afa proye ho ewo yemayi emo wose wotimi hunu se proye ne de eyade se egusua na ekoso ewo omaiga na mu a ewo se ye bibi ede efa ho na nya baakofo na enya wose aban no ene manfo nyina no ewo se yetimi esore ne yegina brane na ye bibi fa ho ye ho adwumaden se be ya proye no ebefri yakwan mu na ne yetie ne se asede ye mu bia no obi ankeka ne ho se ebia wodi dwuma na proye ne kataisei obeye bibidi afa ho na etimi afri yakwan mu na no eyade se eha adwen eno enkemfua no wose arehosam ye bata ho ene se efa proye eho no amanyofo kra ena wonom edi homfo ya wo behwe na wonom edi animo na womo eye yodum ya che se wonom kra ena edi mo hina wonom esoso na ne waka kra ne se proye no atetremu a ama baabi akwakodu no ano odene wose amanwaku ahoro ena edi tintiman ewo mayi emu na wo bewura mu no ye wonipa bi a wonom nseda eni dibia bia ewo amanwaku no emu na nipa saa no wo mu bebre no a ene ebeka se wonom eye grassroots fo no na wonom so akwakoye nipa bi a wonom etimi gira mfimfire eye yodum ekan bi a ewom etimi preso etimi eboato aba ema nipa bi kra benya dibia ewo amanwaku no emunti wonya tesa no so jijijiska ema proye etimi ekoso ne wosi sudua ene se ekwaba so obi epedibia bi ewo amanwaku bi emu a obehwe grassroots fo ya ene wobetuetu sika ede ama wonom na wonom ata na chi aye yodum wobehwe nipa no so se fata so wonsem fata na dibia no wonom ede ama no a
eno so entimi emua eno ena wonimonyamfo papa usu ankoma esi so edua se enya no nwanwa kra se eduru baabi a emrasha bedwafo obi wo ho akwan bi obefa so na wode ebepesika no na wode epesika se beye no ono so ede bewurawura mu a ne dibia ekita no se emrasha bedwani a ogira mu ede ema amanyokuo bi no na no so sika bia obetimi ede awura mu no na wode ewura mu se beye na ne dibia no ebekoso na ekura no na no ena Adom Kasee ye bowura mu a onimonyamfo papa usu ankoma ye ne no edi nkita ho ewo saa ne nsam no ehwo ne yesi na onimonyamfo wasam a wo kan de na akwa ye se proye na nkasa no wankasa wonimu bi pa ya bia watimi do ho awurawura mu binti wode ehwo asem eba betudwa ene wosuo dabi na mom ontimi enkase wo ma obi asika dade bia nipa bia wone wonom edi nkita ho ananso se wone wonom ahia pen ne chichiru se bia wonom ewo amanyokuo ba ko mu ne de ene adan wonu adɔ na ye obetimi ache nipa bi esika na no enkyerɛ se bia wo ma wonom sika se be ya proye ene no ebekoso se no kra de empare no nanso ni nyina chi MPs binom ewo ho a wonom ato wanum etuo de akyerɛ se wonom atuatua sika bi a eno so etesa process no democratic process and me GD pass say delegates don't vote because people have given them money because again we say again we need that what I say because we are fighting against giants in the and you know and yes na when we are talking about corruption, maybe if we say when it comes to institutional corruption, for instance, there are certain things I say here. Law, I see law, I see the giver and the taker are liable, especially in public office. You know, but you say giver should not be charged because the taker, normally called the receiver, basically has been paid to do his work. It's only when there are bottlenecks now, giver no the mama. Inti a sefata say. The Jisicano, honestly, punishing not the person at Ocha because the originator on Yetria and Canada. Me, that's one position, which is a law, no, as a son. This year, Barber, primaries now are inviting in Padergis will be a traquine bear 40 miles. It be 25 miles, be 35 miles. Definitely, as all men in Panadianity. Definitely, as all giving all men in Panel or fair manico. May I don't see that as a corrupt practices. But it be a baby or home, yes, I'm in constituency there. I haven't seen that. I'm say political party be a Wagana had the say or the democratic principles na ye juma. Untumi in country will be a woman na come and tuma. Until Bassa, Kunyano Tosa na ya pepre. Ubi a officer will be to me ako. I want you dominant be a Edin Hoko. Tis a pepre and so boma. Na sad and also eba. Into political party in this shame, Madame Nisa. Of course, say dear, Obi over Transia because it was. Like that time, two people were contesting until to take a little more time. And yes, it be way na support way. It was a general this now. My all the delegates who came in. So be at least Obia sorry no benya bibi akanano. But it was a general thing. Until no and bibi say I pinpointed this way na support to me and because at that time I didn't know when I support to me. I just went around the what do you call it the polling stations and I know Kasee. Enti mrasha bedwafie na ye kokotie won mu anusem na na ja okotere de otachire ne ye obo abaja de ne de oba mic no mu ne ye fanti e be fa ne saa proye ne dwirimu de won mu ani nye ho na ye kotie wo manu mu nsem no ye ba ne ye de adwade mu nsem abremu ya ma wakọ aba fe ye hwe se de adwade mu nsem atie Yadiani eche eye kaswa edwane emu na odwa ni che wonu ma adwadefo wo nyina firi dwane mu wo ma ba abontene ene wonu mo eba bedidwa wo mcheche ensemu ana se assembly na wo kaswa wo ma bo hu modern pa so adwadefo afi wo ni kra de ante se odogo bi kra nu abe ene kwan no ho a no wo ma ye wanje se wonu mo ebedi edwa wo ma se nyina yetia edwa foforo no wo manfo ma ho nti kwan no ho a ene wonu mo pe Adom Kasee ene edi ensem yechi Adwadifo be ya henu ena pavement ampanyifo ye semanfo emfa so no wonom age aboso ne age aboso ko ba ena wonom eton woniema ewo kasoa kwantempon no eso wei eyade a assembly ne kire se wonom echi na se ne wo kire ne de wonom anye semanfo nton niema ewo so na enamwe so ebrano no wotimi ekwapamo adwadifo no ede efri ho ne so boa
adwadifo no ho an won motena wotimi edi omo edwa woni adwadifo no bi edi nkomo ade wonom eka ene se woton niema e wo pavement de so a ene yeto de ma wonom papa niema koye de ma wonom na wonom si sudua wo se eye edwafoforo yi a MC Adom sunuhu de ama wonom se ho ene won kwotena eni dwa no wo se adwadie ho no enkoso baako kra na wonom tena ho ase ye den ne ento bibia ene ye den nyame be wadom na obefa fie de ama wo no ne wanya eye bia 100 Ghana cedis nanso wonom etena eye pavement de so dia ene efra homache de ekosi anadwo be du baako nyina no na manfo oto wo niema de ma wonya sika wonom hie wo ho no eno so enya asem keto akranti de wonom ka ne se eye pavement na wonom tena so na wonom edidwa ewo so ewo kaso akwantempon ne so de sempanyimfo pamo wonom efri so a na sebe abro na empanyimfo de edi wonom asem ni nyina ene se efiewura ya wono ene kodwombro agri na nia bresa krodom se di fie ye ho na prosifo ete na eho fa baabi nso esan eye police station no wagye Nti asem we ya ye bebre wo wasom ye kwa homa no so na ye ne urban council chairman ewo kaso no mpotemo wura Nicholas Sowa edi nkomodi afa nsemi ho wura Nicholas Sowa atemenka ye mo akwaba mi amejo so na me chiamo tifu nyina so yo wo so ejo so pa na adwuma se de age nsem o wo ma free dwane mo aba monten so de na mo ye yo se dia o kan no mse ka se dia authority no mse no so ba kaso a mse kaso a old market no nkofo asaka ba hore ina no bra ye chi won eko dwafofo no emono ba ne se na se ejuma bi ekoso old market so na ejuma no not the limit ka the bread man the nkofo by their own means no odwane edifa market so na ye ki task force police MC commander LED na ye san de wo nyina edifi people susu ene amino ekase everything pregnant no obi a shega ho ze sisi an pregnant should be free for response omofaso la fufu na ewo conference aswa new market no dwa assembly no aboka local government inside ewo mo obi bia sisi ano yeni magistrate court no ba ko se obi bia ra ye be chire se odi dwa old market no mo ni ba ho what find na yema no any point say obesa akọ old market abi we see na me say that one say yama police service the task force no program sa obusu awot nkofo a wodi won dey ekọ assembly na yebutu a find wo nti oro so wa okasa ne tintini ni tietie na isi ba kaso a ye hunu pavement no so say adwadifo wo so bi mo afiase a mo pam wo mo hu no consider me kan na talent sisi yo ye be gina wasam no so ne de si ha na wotwe ne ye be kọ ho akọhwe so mo wo ho a na mo kọ se de wo kana wo mo ho de ne wo bi kan nwume yemfa unsi ha ye da senchemu a odi amaye Nicholas Sowa ye urban council chairman wakaso a na wote se wodi nchemu ye emaye de adu so ye apomden Kasee Apomde Kasee ne de Abramo da Sebre Company Limited won na akọfa sahateba Mr. Dia bai woso onya binom ose duro tatashe onumu a ho beto ne yonhwa ya apomde mu nsam no omemu sofo ya wono ne hwa apomde ho nsam so sheri ayite wode atonsantwefo nyina anim se ya ade na mpempie no ya yenya amanyosam ne kakra chiridie na yenhwe ne ma hodo ebeboa yen ewo ya setenem te se apomde emu nsam yenka hono mu nsam pa fi se nei nyarwa hodo bi wo a ekum nipa tototo se ye bo hono mu dodo no a ebekọ eye omanfo trimo na fe yetumi ahwe apomde mu nsam ensem okruchi gu nkrata so mo bisi na nemu kokanye abroad da obokrata ya ne dine any health agenda newspaper no wonpa ho entoma
health agenda ko wakrata afoforo bi a ene dey ene mpanifo epa ho entoma ya wo mode kyerese ebeboa na apomodin ho nsensem no etimi adan nadi ama mpanifo ehu bia ya wo so edi apomodin ho nsensem ebetimi afa sebe yi a yade ahodo ya edokro wo manfo ene ensem ahodo ya aye huntade kyere edi amaga na manfo bi no ebetimi abedade ama obi a etimi ehu bie na ene dey emra wo mo epa ko wakrata ho entoma na samufo panyin edi mako wakrata emekire ne kofa bai yera kwajo ampa sahara ena wo kyerɛ sɛ o krata we de nyɛ sɛ bia eba na nansa pa bi atiada ɛyade a aba na ba atenase a ebe boa na apomode ho nsensem atimi ama ne homene so pa na ena wo kyerɛ mu a wo hwɛ yade ahodoɔ ya edokoro ye manfo enkanka ne wona ewo nkurase na wo mu hia sɛ ko wakrata bi betu ne ho ade asi hɔ de ama wo mo na wo bɛkyerɛ mu sɛ anyway enum we ensa we emfa we enu betimi aboa ama obia atimi abɔ ne ho ban ade afiri yade ahodoɔ a edokoro wo manga na ho na wakoso echirimu biem se health agenda ko wakrata yi de enya de a wo mo ne adwumakuo bia wo mo dwumadie ne ensa eka ho ebedi kaso bombia wo se ne wo pa fasika dan ma efa bre wo mo twe a enya de a wo mo begye ena wo mo ne wo adi dwuma na no ena yewura kwadwo ampa sahara wo kyeremu a ye nuanom a wo mo ewo HIV AIDS yade yi bi ewo mo mogya mu ye nso matu wo mo ho ase wo so mo de Ghana fo beka bia na apetampe wo mo bebo dawuro ama wona afe na wo mo nso asisuo no atimi anya suahunu bi ade afiri mo no wo mo ne nipa titiru bi asaye pe wo bi pani ahye ne nimonyam ewo man mu a ewo senka wo mo mum ene etimi hye o man nimonyam na o man yi nso no etimi esoa wo mo bo maba so ebisa adwuma ma fa to mo ho so no enya adwuma keto de du so ayago kansi adamaje ejina mo de na ago kansi se de mu nsam tie no amaye Arishima ma ebo bibia ajo edeba Adom TV so Adom Kasee na eguso a yede ebro no baabi adru no agokansie yede agodie mu nsem eba bebro na fe wahu de koso ewo sporting world na hyene so se atinka coffee gin bitters na so yasene dru samria yede agodie mu nsem etimi ebro afia manko atamaklo na odi edi mu nyina odi twam afia ma bre no papa but nsem bi da ha esese yeka Fatao Dauda, so ni no ono the safest pair of hands the mother senior national team or problem or South Africa. But so be in free. Na fe ye the idea fair idea de bro or multi TV so no the FIFA Club World Cup and they shall say or Joy Sports na Joy Sports editor Nathaniel Ato or come more high, better chon komo kakra ansana and agokansie yaso so but men twen so why crowd am small crowd there and then midin eba akopre Adam Eje Tony Adams na mede agokansie bro yempiemu ewo South Africa na abrantia oye number 1 goalkeeper the mother senior national team Fatao Dauda samre there bebredi nkaka say okọ South Africa na be ya na nkonto no boase idan say okoto goalkeeper bi ana obekọ akoto goalkeeper ni din de Senzo Meyiwa ya ohadwene papa ewo ne club Orlando Pirates enso okoya masamre uguso eti bench na no na abrantie ye Fatao Dauda kyerese nyame aduma afi ebepie mu January de obefo akopie mu ba befro Odumfo edumye ya emfiempim yenu ene edunan no emu ono ade a World Cup ye bekoso ewo Brazil no etwetwenite enam so ema obi a wogidi ye pass wo pepa so betimi abo ama ne team no obi a eni abra wo no so play ne position ewo ye ne team bia emu eno ena Ghana ye goalkeeper Fatao Dauda wo no so ade betudwa wo chesesesi a ne ba bia wo bobo Orlando Pirates onom no wo kwa ya no wote bench nte na bufu ye na hipapa enu nti so wokoso a etna bench honom de a Any January bosom ewa 2014 yade a wone ne mpani fo betwetwe nkomo bo mo fa ne man loan won kwa club foforo betimi anya bie abo se na be ya na pomu betimi atenetene na emma so obekọ World Cup no wa abra wonye training papa bi asa emma ne ho enkwakire no ewo honom eno ena wo chema wone ne mpani fo kwetwetwe nkomo no obu so omo se asa 2013-2014 season we no mo de na tena bench dodo no mo che ne se ampa ye register for your premier we no na se wonya ma ye nti amfa wodin anhada anhyem eno nti ena wo tenchen enso Fatao Dauda chema we no nhyada nya ne de eno nti so wone de wo twan ya kopem afia ye besimu ho for 2014 by January na so wo da so a ete bench wo de a obepetim foforo na wode nani akyerem ebi se Brazil 2014 na ye kono Ghana ye nkodi agro ewo ho
branch fatal dada ho nsem na samrete but yen twetwe so yen pie mu na fi FIFA Club World Cup no ho nsensem yen twetwe nat akwaba yeja nat ni twi there be papa but FIFA Club World Cup multi TV exclusive right e cry ya sha se emu nsem ne tse yo me da say Adam asem na ne say yen no de bia no ye pese ye ma ye omo ye nuanu ma ya omo hwe no ye pese ye ma mo ade soronko a chese omuti omu TV na chi a omo mpese ombe sorry na FIFA Club World Cup wa onim se ade a obi a enije ho nti yenso ye fa sabotage ne si yenso se kwan bia so no o se yenya right no na ye de ba na ye yi chiomo na se odi we ni behwem kakra players bit say Ronaldinho na obobo Emma Brazil no yentin nka esan say Brazilian league na obobo omu sisi ano nya ade a che say ye hyeda epe no wahanom ana say ye hwe no wahapa nti Ronaldinho na muhu no obepie ewo Joy Sports ewo Multi TV so ohwe team bit say Bayern Munich so sisi ya Bayern Munich omo juma pa sisi ano obi aka say omo betumi win Champions League omo wesa obetumi asan win Champions League no biom na clubs be to say Auckland FC omo Australia side no omo so ewo competition mu nti che say ade no de eyefe sisi aye Kasee Kasee ewo Joy Sports channel ewo Multi TV no so Raja Casablanca o se senia omo hosting nti no mame nche TF se no ne apeke a Sambra wo hwe game a ye betimi de abro na wahu se de esi Kasee but yegu so enkasa nti ohwa ye friend say ade a amanfo enigi ho pa na me hwe first few minutes no first 10 minutes no in fact ye shedan share goal bom nanso wa ohwa obo se ade na emu be de ne pa nti ye bekoso ahwe na ya hwe eyi na ade ba konso na eye me de pa ewo de ekoso no so ne say wa ohwe atmosphere nkrofo no fans na create wo stadium hono a eye fekeke eyi nkrofo to omunyom ebi mu nso ye de ombeye eyi chances you so aba na eba wa ohwa ano na Samre yigusu eye so we so NBA the first time FIFA Club World Cup ne de aba Africa no ye di amomo but from ene ekopem dabe yigusu kan ekopem dabe na emse etimi ebobobo ne tofa na yes okay at the end say ebe koso akopem next week Saturday on the amateur no nti debia no ye boba ko a ye be ma 2 days abepem ansana ya bo another match say the bear players no so benya eyi aye of arrest kakra nti at the end there afekra na ya hyase matches no kase a wo mu pa ebeba nti obi a nhye ne so na debia no omo nhwe Joy Sports channel no na omo follow na updates ni bibia so beba eja Adom TV so wa debia no pe bia so wo de nkase ebo no so brem nti at the end there yegusu saa ekopem da ye behu nipa ka obefa crew ano na ade ba konso a eda we so no say won say esan say ye bo wo Africa ha nti no obi a hwe say African team betumi afa crew ana ba ye hwe ye be hwe say ye beko all right we FIFA Club World Cup ro ho ensem na ye dia bro na nse so yegusu de bro from enne ye December 11 ekopem be December 21 na sana ye di bibia bebe na wiye Bayern Munich beji Atletico Mineiro beji Ronaldinho and say for the first time Africa continent ye benya Alali and say Raja Casablanca mo matimi agea and also baro person hwe dia koche Joy Sports egusu